Asikubingelele sikwamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba LukaZulu. Asiphinde sikukhuthaze ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ulike ividiyo yethu, uphinde ushiye nokuphawula kwakho. Kwividiyo yethu namhlanje ngifuna sibheke umehluko phakathi kwalamagama amathathu. Igama elithi mnewethu, mnawami, kanye negama elithi mfowethu. Sizoqala-ke sibheke ukuthi igama elithi mnewethu lisho ukuthini. Leli gama elithi mnewethu livame ukusebenziswa noma ukuchaza ubhuti omdala. Siphinde sibe negama elithi mnawami, leli lisho okulamayo. Ebese siphinda siba negama elithi mfowethu. Kanti-ke leli gama elithi mfowethu lisho loyo ulingana naye. Umbukiso wethu namhlanje sizowubamba khona lapho, sizophinda sikunxenxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba LukaZulu.